I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngizathe lethuba ngibingelele phindze nginemukele esihlokweni salamhla serhapsody yamaqiniso lekuyingcwadi yekukholwa yonke amalanga ibhalwa ikhishwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Namhla ke lisondo di13 kwenyanga lesetulu. Sihloko salamhla lesisitholako sithi konke kukuwe. Lamhla umbhalo wekuvula utholakala encwadini yaPetro wesibili sahloko sekuqala sifundza livesi lesithathu kufundzeka kanjena. Ngemandla akhe uNkulunkulu siphe konke lesikudingako kuze siphile. Simesabe njengoba simathi yena lowasibidela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. Mayibongwe inkosi. Nakachaza umfundisi uthi uNkulunkulu muhle. Awuqabanga ngako konke lasindele kona nalasiphe kona kuKristu Jesu. Lo mbhalo lesivule ngawo uthi usinike konke lokuthinzelana nempilo nekwati yena. Lokho kusho ukuthi konke lokudingako kuphila ngekunqoba, ubuse ngetulu kwetimo, nempilo, inqubekela phambili nekuthula konke kukuwe. Mayibongwe inkosi. Melula nje lokho kusho ukuthi buhle nempilo yakho abukho emalini lonayo, ngoba yonke imali longaba nayo ingekhathi kuwe. Tonke timoto longatishayela kwekugcoka tindlu nako konke longaba nako nalokuthokotelako konke kungekhathi kuwe. Nawufundza kubaseFesu sahloko sesithathu livesi le-12 uthi kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lesikucelako noma lesikucabangako ngekwemandla lasebenta kithi. IBhayibheli encwadini yeMshumayeli sahloko sesithathu livesi leli-11 lithi konke ukwende kwalungela sikhathi sako uphindze wabeka liphakathi etinhlitiyweni tabo. Umusho lwe-NIV lithi uphindze wabeka liphakathi enhlitiyweni yemuntu. Mayibongwe inkosi. Nangabe liphakathi lisenhlitiyweni yakho kusho ukuthi konke lokudingako kusenhlitiyweni yakho. Kumele ukuthi ukhulule ngekukholwa kwakho nangetendo. Lizinga lempilo yakho lisenhlitiyweni yakho. Lokho kusisita siconze emave enkosi kuLuka sahloko sesithupha livesi le-45. Umuntu lolungile uveta lokulungile lokuphuma engongweni yenhlitiyo yakhe lenhle, nemuntu lomubi uveta tintfo letimbi letivela enhlitiyweni yakhe lembi. Ngako umlomo wemuntu ukhuluma lokho lokugcwele enhlitiyweni yakhe. Mayibongwe inkosi. Sikhombisa ukuthi letintfo letinhle naletimbi tiqhamukaphi enhlitiyweni yakho, futhi uyasikhomba ukuthi tita njani ngemagama akho. uNkulunkulu kuKristu Jesu kubeke konke lokudingako ngekhathi kuwe. Ufana nenhlanyelo, hlonyiswe ngako konke lokudingako ukuthi ube sithelo, sivanze nelihlathi, kodwa kumele ukhule kwatini live laNkulunkulu futhi ukhulume ngendlela lefanele. Lokutindvo lesikhuluma ngato futhi lokho cephuna awufundza kubaseKorinte bekucala sahloko sesibili livesi leli-13. Nguleyo ndlela ke yekumatisa lokho lokuhlanganyelwe uNkulunkulu emoyeni wakho. Nasisho umthandazo ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngesambulo selivi lakho. Ngiyaqonda ukuthi konke lengikudingako kuze ngiphile futhi ngikwesabe wena sekuvele kungekhathi kimi. Ngako ke ngisebentela kulesigaba lesi sekwati kanye nemandla. Ngisaqondzisa indlela yami ngikuchubekela phambili kunqoba kanye nekuphila kwaNkulunkulu. Ibonakalisa kulunga kwakho buhle kanye nenkhatimulo kuko konke lengikwendako egameni laJesu. Amen. Nawuchubeka nesifundo lamhla kunaMateyu sahloko se-12 livesi le-35.
Kube naPetro wesibili sahluko sekuqala livesi lesithathu luhumusho lenye International Version. Kube nabaseKorinte bekuqala sahluko sesibili livesi le-12 nelivesi le-13. Na usebenzisa lihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye utawufunda imisebenzi yabapostoli sahluko se-21 uqale evesini le-37 uwelele esahlukweni se-22 uqale evesini lekuqala uyogcina evesini le-21 bese ufunda incwadi yaJobe sahluko se-32 ugcine esahlukweni se-35. Kepha na usebenzisa lihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunda incwadi yaLuka sahluko sesiphohlongo uqale evesini le-26 ugcine evesini le-34 bese ufunda incwadi yaJoshua sahluko semfica. Ligama lenkosi malibongwe. Njengoba kulisondo inkosi inibusise nisende amalungiselelo kuyokhonda sitawuhlangana esifundweni lesitako. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.